Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar di kelompok kelima halaman 30. Ada Bu Sarifah di Singapura. Orang mana ini teh? Katanya orang Tegal apa orang Brebes, katanya perbatasan Cilacap. Nggak tahu deh orang mana. Tapi sudah bisa, Jawa bisa. Jawareh kayaknya nih, Jawa Sawareh. Silakan. Tawareh. Ayo. Mangga, mangga, mangga. Monggo, monggo, mangga. Monggo makan mangga. Nah, sok atuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In aradna illa husna. In aradna illal Illal. husna. Ayo laguin sekalian. In aradna illal husna. Kemudian Inna ila rabbika ruj'a. Uma laguna in pa ah. inna ila inna ila rabbikar ruj'a. Suara nangaleo ah. Mana Leok? Ente. Ayo. Inna illa Inna ila rabbika ruj'a. nyambar, nyambar, nyambar. Inna ila rabbikar ruja'a. Nyambar, nyambar. Inna ila rabbikar ruja'a. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbikar. Nyambar ke rabbikar ruja'a. Ayo lagi. Rabbikar. Mm-mm. Inna illa rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruja'a. Kemudian Wasoffati soffa. was nyamber. Wassoff. Wasoffati soffa. Nyamber, nyamber. 2, 3 kali nyamber. Wassoffati soffa. Iya. Wasoffati soffa. Kemudian Fa. Fa. Nyamber juga ya? nyamber Faja. juga. Nyamber, jak nyamber. Fazajira. Fajroti Dibaca zaj. deh. Fazajira. Fajja. Fajjajiroti. Jazra. Fajjajiroti zajro. Fazajirati zaj. Kokolah. Zajra. Zaj. Ayo. Lagi. Fazza. Fajjajiroti zajro. Fazajirati zajra. Kemudian Wa kafa billahi syahida. wa kafa billahi syahida shin syahida. Ayo lagi. Wa kafa billahi syahida. Dah pinter. Kemudian Wal mu'tafikata kata wal mo wal dekan mu'tafik wal mo tafikanta wa nekan sedikit. wal mu'tafikata ahwa.
Bagus. Kemudian Nisa'ukum. Hukum ya, Pak. ya. Nisa'ukum harsul Harsul. lakum. Iya. Nisa Nisa'ukum harsul lakum. nisaukum harthul lakum. Tahu nggak ini artinya? Terus di bejaan kamari. Tos ya. Oh, tosnya. Istri Tos. Anu istrimu cina adalah ladang. ladang-ladang teh ya. Oh, Ya. nya. Ah, Oh. atuh. Ayo terus nisaukum harsul lakum. Kemudian mata'an Mata'allakum walian. walian. Walian pendek nggak ada yang panjang. Walian amikum. Iya. Mata'allakum walian amikum. Kumnya jangan ditahan ya, idhar sapawi. Mata'allakum wali an'amikum. Yuk, jangan ditahan. Lagi. Mata'allakum. Bagus. Mata'allakum gitu ya. Ya. Mata'allakum wali an'amikum. Walinya jangan ditahan. Walian. Mata'allakum walian amikum. Idhar ya. Komnya idhar Walian. komi mati, walian idhar nun mati. Mata'allakum walian amikum. Ayo. Mata'allakum walian amikum. Kemudian Futilu biraddi rizqihim. Fuddilu biraddi rizqihim. Nyamber ayo. Futilu biraddi rizqihim. Futilu biraddi birad nyamber. Fuddilu birad. Fuddilu biraddi rizqihim. Fuddilu biraddi rizqihim. Ya, bagus. Fuddilu biraddi rizqihim. Kemudian Ala innaha qurbatul lahum. Ala innaha qurbatul lahum. Kemudian Waqumu lillah, bukan wow. Waqumu ada barisnya. Iya. Lillah. Waqumu lillah. Waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin. Kemudian Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Wa annallaha tawwabun. Wa annallaha tawwabun. Nyamber. Tawwa. Wa annallaha tawwabun. Wanya panjang. Takwanya panjang. Di sini nih. Tawwa. Ayo lagi. Tawwabun. Panjang. Yuk.
wa annallaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Hatta ta'tiyahumul Hatta ta'tiyahumul bayyinah. 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 Mm-mm. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Iya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini agak nyambar-nyambar ya. Jadi agak disentak latihannya. Lagunya yuk. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bagus. Kemudian Khafidutur. Hafidatur. Hafidatur. Hafidutur. Hafidutur. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Nyambar yuk. Khafidatur rafi'ah. Kemudian dibalik dulu. Ntar. Dibalik atuh Pak. Ini kayaknya sabar atuh. Dah, ayo Ebta. Kalau bisa naik ke ikro 6. Kalau enggak turun lagi ke ikro 1. Sabar La ilaha illallah. Apa? Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah. nyamber. Kurang nyamber nih. Muhammadur Rasulullah. Kurang nyamber. Muhammadur Punya Rasulullah. panjang. Muhammadur Rasulullah. Ayo lagi. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Iya. Selesai. Muhammadur Rasulullah. Alladzi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna Wayuki. Hehehehe. Wayuki. Mm-mm. Wayukimuna soalnya pendek Wayuki munas sholat. Wayukimuna sholata. Dihentikan sholat. Sholah. Mm-mm. Iya. Alladzina yu'minun. Bagi dua aja dulu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ayo bagi dua dulu. Yuqimuna sholah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaibi. Bil ghaibi wa yuqimuna Wa sholah. yuqimunas shalah. Bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Panjang. Bil ghaibi wa yuqimu. Panjang. Atau bi'i. Bil ghaibi wa Ayo. bil ghaibi wa Pendek binya. yuqimuna. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Bagus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian wa yu'tunaz zakah. Wa
Tunya panjang. Wayutunaz. Bukan. Wayutunaz. Ini mad tobi'i, nih tu. Ini mad asli. Yang lainnya nggak ada yang panjang. Ayo. Wayutunaz zakah. Wayu neken. Wayu. Yuk makan yuk. Wayu. Minum yuk. Wayu. Wayu tunaz zakah. Wayutunaz zakah. Coba lagi. Wayutunaz zakah. Wa yu'tunaz zakah. Wa yu'tunaz zakah. Kemudian. Innal Fadla. god Fadla. ya. Godla. Fadla. Kumaha yang ngantuk. Innal fadla biyadillah. Biadillah. Kan sebelum lapan Allah baris di bawah. Sebelum lapan Allah baris di bawah. Innal fadla biyadillah. Innal fadla biyadillah. Mm-mm. Innal fadla biyadillah. La-nya pendek. Innal fadla biyad. Innal fadla biyad. Labiyad. Labiyad pendek. Ayo. Labiyad. Iya. Innal fadla biyadillah. Iya, bagus. Innal fadla biyadillah. Kemudian. Likulli awwabin hafiz. Likulli awwabin hafiz. Kemudian. Wa huwal latifu. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Kemudian. Bukan. Inhum illa yazunnun. Inhum illa yazunnun. Inhum illa yazunnun. Inhum illa yazunnun. Iya, kemudian. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Coba lagi. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian pintarlah, insyaallah. Ulang-ulang terus ya. Ngantuk. Udah jam 12, setengah 12 terus. Wa ilam, setengah 1 di sana ya, di Singapura. Wa ilam. Wa ilam. Ayo. Wa arifah. Wa ilam. Bu Ipah. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
lanakunanna minal Itu tadi khasirin. hilang. Iya, sinyal Gak di ada situnya sinyal. hilang, sinyalnya hilang dari situ. Iya. Kumaha atuh. Yuk, wa illam. Ntar aku besarin. Wa illam Wa illam taghfir lana wa tarhamna lana wa tarhamna gitu. wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min Lanaku panjang. iya Lanaku ayo panjang. Ini panjang. lanakunanna gitu tuh. Gitu atuh ayo. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian fatofa. Fatapa alaiha ta'ifum mir rabbika wahum na'imun. Iya. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Kemudian Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i la ilad dhal. Jangan dallun iladal. La ilad ilad in huwa inna haula'i la dhallun gitu. in inna Ya, ila ilad dallun coba ila lagi. ila Il In huwa inna haula ila dhallun lagi. inna haula ilad dall gitu. Iya, coba lagi. Innahu ilad dall Bukan inna haula. inna haula ilad dallun. Iya, coba lagi. Wa ida ra'auhum qalu inna haula ila dallun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Coba lagi. Wa ida ra'auhum qalu Iya benar. nggak kuat sih Pak. Bagi dua. Wa idza Mana? ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Bagi dua. Wa idza ra'auhum qalu inna Qalu qalu ya. panjang lu nya Pak. Bulunya panjang kan jaiz bin pasir. Qalu 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 inna haula ila Tanya juga dal. panjang. Kan panjang nih. Inna haula ini lanya panjang, doanya juga panjang. Inna haula ila Ila dhallun. Ayo lagi. ini di sini susah una ila Iya. qalu inna Inna. qalu inna ula ila dalun. Belum, bukan. Qalu inna haula ila dhallun. Lagi ayo.
qalu inna haula'i ladallun. Tuh bisa. Terus wala nukadzib. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal Nanya mu'minin. pendek. Wa nakuna minal. Ah, Wa nakuna minal mu'minin. iya. Ayo lagi. Wala wala nukadzibu bi ayati rabbina wa na. Ayo, Wala. panjang Yang lagi. panjang lagi. Yang panjang. Yang panjang. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Bagi dua. Bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bagi dua coba. Bagi dua. Bagi dua. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Oh, bisa. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bawah falamma. Falamma ja'ahum. Falamma panjang. Falamma ja'ahum. Falamma. Jangan panjang-panjang. Bagi dua. Falamma ja'ahum bi ayatina. Iya. Falamma ja'ahum bi ayatina. Kemudian. Bi ayatina idahum hayat hakun. Itu bisa. Falamma ja'ahum bi ayatina bi ayatina idahum minha yadhakun. Kemudian Waro'aitan nasayad Waro'aitan nasayad. Saja pendek. Waro'aitan nasayad huluna fi dinillahi afwaja. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu Innahu bukan bina. Innahu. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Walaupun berat hati ditaikin juga ke ikron 6 ya. Apa Ustad mah? Kumaha. Bisa lah insya Allah ya diulang-ulang nanti. Nih saya kasih ikron 6 sedikit ya. Ini mah gampang. Awal-awal mah. Yuk. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mati atau tanwin ketemu waw idgham biguna. Ya, diidghamkan. Mana tekat tinggalnya, Pak? Oh, belum. Tinggali. Nah, ini ada. Ayah. Nah, yuk. Miwahid.
Miwahid. Miwahid. Kemudian. Awalidih. Awalidih. Habau. Habau. Habau wanabata. Iya. Habau wanabata. Habban wa nabata. Kemudian. Sirajau wahaja. Sirajau wahaja. Sirajau wahaja. Pinter. Kemudian. Zajrotau wahidah. Zajaratau zai. Zajaratau wahidah. Kemudian. Rahmatau wa ilma. Rahmatan wa ilma. Kemudian. Aduwau wahazadah. Wahazana. 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 Nggak ada tasdid. Aduh. Wow. Iya. Wahazana. Aduwau wahazana. Aduh. Wow. Wahazana. Kemudian. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahid. Ulang. Wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian. Min waraihim Muhit. Min waraihim muhit. Min waraihim muhit. Kemudian. Ahsanu asasau wariya. Ahsanu athasau wariya. Ahsanu asasau wariya. Iya. Ahsanu athasau wariya. Kemudian. Kana fahisatau wa maqta. Kana fahisyatau wa maqta. Ulang. Kana fahisatau wa maqna. Wa maqta. Lagi. Kana fahisatau wa maqta. Kana fahisyatau wa maqta. Kemudian. Illa hamimau wa ghassafa. Wa ghassafa. Wa ghassaqa. Wa ghassapa. Ghassaqa. Illa hamimau wa ghassaqa. Wa ghassaqo. Wa ghassaq. Illa hamim. Illa. Illa hamim. Illa. Illa hamim. Hamimau. Hamimau. Illa hamimau wa ghassaqo. Illa hamimau wa ghassaqo. Kemudian. Wal akhiratu. Wal akhiratu. Wal akhiratu. Walnya jangan buru-buru. Walnya. Jangan ditahan. Coba Wal. jangan. Wal. Bibirnya sampai mingkem dulu. Wal akhiratu. Pendek. Wal akhiratu. Akhiratu khairu wa abqa.
Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian Buhtanau wa ismam wa ismam mubin. nyamber. Wa ismam nyamber. Buhtanau wa ismam mubin. Nah, nanya ketinggalan. Mubina Mubina. iya. Buhtanau. Buhtanau. Buhtanau wa ismam mubina. Buhtanau wa ismam mubina. Kemudian. Min waliyyin wala nasyir. Pinter. Biasanya orang di sini susah. Kamu bisa. Min waliyyin wala nasir. Ini dulu ya. Tuh, Sadaqallahul adzim. Pak Ustadz sebentar. ngantuk. Sebentar sebelum ditutup mau saya ajarin lagu buat kau ya. Buat dengerin ya. Oke. Sebentar dengerin Iya, ya. iya. Latihan lagu. Kau saya tutup itunya, tutup mic-nya, ngikutin di situ ya. Enggak apa-apa. Yang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Min wahid awalidih habban wa nabata habban wa nabata sirajan wahhaja zai zajratan wahidah rahmatan wa ilma aduwan wa hazana aduwan wa hazana wa ilahukum ilahu wahid wa ila tekan di mad wa ilahukum ila atau tekan di mad wa ila ini mad asli mad tobi sama aja wa ilahukum ilahu wahid tuh tekan di mad-madnya. Tapi tekanan itu nanti kalau udah bagus dilebutin. Di tekanannya nggak kelihatan. Wa ilahukum ilahu wahid min waraihim muhit ahsanu athasan wari jangan waria mah bencong waria kana fahisyatan wa maqta illa hamiman wa ghassaqa wal akhiratu khairu wa abqa dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di dalamnya. Dunia ini hanya sementara ya. Buhtana wa ismam mubina min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Ipah ya. Terus belajar insya Allah lama-lama juga terbiasa lancar. Ada sedikit-sedikit yang belum terbiasa karena memang kita baru ketemu. Sudah lama sering dibaca, sering diulang insya Allah lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mudah-mudahan handsetnya tidak kering lagi ya.